FJ Dynamics autopilot navigaciju za preciznu poljoprivredu je moguće ugraditi u sve tipove traktora koji imaju hidroulični volan. Uz korišćenje RTK korekcionog signala, preciznost obavljenih radova je do 2,5 cm, što omogućava preciznu setvu širokorednih i uskorednih kultura. Na 10,1-inčnom ekranu se nalazi veoma jednostavan interfejs za korišćenje dostupan svim poljoprivrednicima na srpskom jeziku. Jednom unete linije i radni zadaci ostaju sačuvani u memoriji spremni za svako naredno korišćenje. Precizno navođenje se odvija pomoću dve GNSS antene koje su pozicionirane na krovu traktora. Senzor nagiba koji se nalazi u podu traktora omogućava rad i na neravnim terenima, a senzor na desnom točku registruje svaku promjenu pri okretanju točka te omogućava precizno držanje pravca. Unošenje katastarskih parcela putem SHP fajlova omogućava precizan rad kako tokom dana, tako i noću, što doprinosi značajnim uštedama u vremenu, pogotovo kada je određenu agrotehničku meru potrebno sprovesti u što kraćem optimalnom roku. Ugradnja i kalibracija se vrše u dvorištu klijenta, sam autopilot se nalazi na spisku prihvatljivih investicija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za subvenciju za nabavku nove mehanizacije.